ana bawe kumanterechia ngusishi wodine ya Kisimani bakuromba gukarwa ni thirikari ni kiria bagutariria kwi umwe wa ndugu ciao ukugeria kubatunya munda juria batwirekereju gwa kagita hamwe nabo tukiaraniria na uria ukuorotwa nawe ni athirite munda jo jwarijwa muthoniwe uria wakwire akiuga noka akuthingatira wendi bwa mututigi aria athite munda jojo jogawe junganene kiri ana bonthe Kakimutegi hari na riboti eje. Mutie wa mututiki kitare kuma ngusishi Kisima wandi batarerete thinera bagukurukira gutunywa mundo iba mo bafamiri araba kiaria baruga mundo yethe agurite mbere ya kwende barana bo bakubatunya baruga watigirugi na wa gitare mbere yakwa na kuringana na njeni gitare mwaro mututiki na techocho wa akwira mwanko 1982 inde barwa cha baraba kubatunya na chiri onenkania banenkerwa mundo ichocho wa mwanko 1985 na muthuganirwa no nambiritie kwendia sehemu moche monda na keruta mukano kubathami Borisi ire nao cionthe ciena ngwataniro nontu nabo baria baguntunya bari na ba chibo bari na baria ba pasta bari na antu baeria ba siasa poso ni era ntigeri ere tueka already ne anenkanirwe munda juju jwaguri baba wetu na jugurite kuma settlement land trustees twina maratasi jonthe ja kuonania that kagurite munda ju our aunts na our uncles baria bakiremite that munda ju ijwa our grandmother akwire mwaka jwa 1982 na settlement land trustees kuringana ngiri kandere andi ne ore ba kwaire munda juju in year 1985 mtu kwite kutiwa ringithirwa agurite munda 3 years after akwire no kana ngostia we vivia na threats to receive it that tukaoshonwa tukiaraniria na Jessica Thambiura no muthuganirwa aruga mundo yatigiru iginaga ire babu bangi na familia gitari kigarurite taito na nkurukia kirigana na ndete gutweka kathamithia family no na utie mundendetie arambira mami ndi ukunenkera nasareku na no ntonda kunenkera ni ekugaira na bangi bana munda jojo kabatenterie taito na negitangiri koti na twagairwo na onda koti ya umaye jaya ga mundo ugukona tugai munda jotiendetwe na joterendwa ende indanenkanirite indanenkeri mbetarambira joma woni nkajuke mu no bagamye na nyanga kweja na arwana bakwa batibenga babenga niki na ikerumi na iromba ria family ya gitari aromba Judicial Service Commission etegere all the unfair rulings ire ithithitwe so far na nebwe tongagiria kirinde kiu bokuga bo expected keja poringira kura tuketho kinyane utokauraga na kwena fairness gutena fairness tuketho no boga tutongeria twithirwe twinde twathirira antu gutena uma kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga Kimutegi.